nga ai Blei fi baro agani ke Sngi ake kerteng ke donbor tam ke jong try jingi u Jesus Christ ngila jan poi artat shaga bakut jong nu snem arajar arfusan nga Ktien U Blei bau niu du snem u bangi o ia ke jing baha ke jong try but ke jing try ke jong Blei haka jing ke jingi let's see don playing jong fi hot bila bini kynduh iki be aga jingem andai nakaliang jonga habanga ai Blei fi nga krenda ke jingai but nga krenda ke ega banga shamru baunu snem arajar arpusan uri snem ubo Blei ula kyrkhu shisha ngilayo ke jingkyrkhu aga jingem ke yeng sam ngayo ke jingkyrkhu khamtam haga jingidei bat ke jing shakri yo try ula pelong ye gani ke Grace Worship Center bagan la ban play khambon ke brand shaunu snem bat ngilala ru ye ga ban ra ke gospel shiki lak ngut ke brio lyngba gani ke media ngilala ban kren ye ke Khubor ke beper na ki nong kren ke beper ke yang na gani ke media daki spatli apo jong unio snem but nga Ktien U Blei ke jing ai ke jong but ni ai lut chu ke buram but ni Ktien komandru ban ai Blei pi baro ki baju Ktien tenat ban pet ye gani ke channel jong ke Grace Worship Center ka nget bo Blei lo sayingi ya ka ban ai ke jingi kai ke badan kam ke bapdeng ke babiang kabangila ban Ktien tu dan breng jong pi khambon nganget bila jidon na ke Jaka ke bapim Ktien tu ba ha ke jingi dei ke jing shakri Blei re de ke Jingiasyllok ke Ktien ke jong Blei na ke Jaka kala pen shai fi ha ke jingi dei ke jing shakri utrai but dan ru na preng jong pi ke badan na preng ke Jingduh mensim ke jing bom la banya chu shkhmat rei da ke jingiayo Ktien ke Ktien ke jong Blei na ke Jaka kala ai mensim fi but U Blei ulala ye ke banya lampat ye pi menta but kumne filong dena mar pi ai Sngap ke Ktien ke jong Blei ke bangi ai nga kren ke jing hikai agani ke Sngi da ke banga ai kerteng ni ke jing kren let's see ngadan ke jingkyrkhu habanga kren ni ke jing kren menta ke Sngi nga kwangan ong kumne ngam kren ni ke tang na ke dau jong ke jing shakri jongi ke Grace Worship Center ke Balang kam dei ke Balang wala na ong center ke Balang but nga kwa bangan ong ifega ni kapora banga kren jepang ke Balang ngam kren tangi ke Balang jingi lani ke jongno nga kren langi ke jing shakri Blei baro ibadan knang baka long ke jingkyrkhu ya baro nga ai kerteng ni ke jing kren jonga menta ke Sngi da ke jing ai kerteng le si ngalaban ong kapakindit ifi namar ngan ong kumne nga bo kerteng ni ngala perkhat ke kertengan ai namar habang pule ke Bible bala bang yat abang ye kynduh ye ke jing yat lenti ke jing shakri Blei nga Ktien tho mangidan chibon ki Nongshun ki bayale ye ke jing shakri Blei kidan ki Nongshun ki badan ki jing ki Nongshun ki besneo ki bamut ban pen pra pen jot ya ke Balang ke jong Blei nak ta daw nga kwa ngan ai kerteng ni da ka ta kerteng nga ai kerteng ni ke jing kren jonga ki Nongshun ya ke Balang bara bang kren ni ki Nongshun jong ke Balang kadan ke jing kwa jonga ban pensyai pi bawala na pidan na kanu ke Balang nga kwa pin Sngap ba kini ki Nongshun kinomla job ya ke jing shakri Blei job kini ki Nongshun ki betray ha ki Balang baro namangan penipi ya ke Balang ke model lani ke role model jong ke Balang ke badai ke Balang ke beningkong ke bau Jisu leseng da ke pula ayu mensim khoi bat la peniang ke apostle bat ula peniang ni ke Balang ke beningkong ngan peniki ki Nongshun ya ke Balang da ke bangawanra ya ke ni ke Balang ke beningkong kumno kalong
dang kren ni balang ngakwa ba finshai ba bau blei ula penlong ya balang ngani ke pertai ki popon ki organization ngani ke pertai kilami bat kilajano Henry ka balang kanne hadu ka bakut ki popon ba ki jing shakri lani ki jing penlong ki bau briu le ki laban kut no Henry ka balang kanyai ne hadu ka jingwan ka jautrai but yakani ka balang na makade ka plan ka jau blai ban peniang ika hagani ka pertai kita Nongshun yang ni kepalang. Bat ngan peni fi managi Sngi kham kloi na marba ngakwa ngan keren ku Mawlai sautu lagi Nongshun ki ba khmatam ki balong ki Nongshun ki bangi tang subakla ngi hap apreng jo kita ki Shillong. Bat kebalang kan poy ke Jaka ke bayau. Keplan ke jong setan Keplan ke jong Khubor jong ke Jingduwai kadai banyale ya ke Balang nama te ke Balang ke Balang ke institute ke bau blai ula peniang bahkan la ban penjat yaki kot jong ke Jingduwai nak kata dau ke Balang ke dana ke Jaka ke badan ki Nongshun apa jongka Fiin na kawanra ini ki Nongshun nganom da kren yo setan shabar. Wat lakadan ke jingtray ke jong setan halendet jong ini ki eke. Henry lyngba ke ni ke jing peni ke jong kan play ya ke jing sngal tho jong fi. Kren ni ke ni nadu ke leadership adu ki bobot aga jing shikri ki bangait baro. Fitip kaya ke Nongshun ke beningkong tam haga jing day bat ke Balang bat ke jing Ri Blei haga Balang ke Nongshun ke beningkong tam haga jing Ri Blei ke day ngan bo dang ni ke Ktien ke jing le lindat bat nyausting ya ke Jingduwai kata day ke Nongshun ke bayo Jaka ban rung haga Balang Kajing le lindat bat nyausting ke Jingduwai kadai kabatang subakla kaniga Nongshun kayo rung apa Finipet iya ki kam juga apostle nadu kala nang ka beningkong ter brokaway baro ni ki kam juga apostle ladala ngan pulih ndial kansay Fiyo iba ka ni Balang kalas dang na ka Jingduwai. Napipuli nang niya nakalanang ka beningkong hadian mo Jisu la kiyo na Shillong. Nakadikot ka bakat argong nakilalait bahaja Jerusalem Nonglum o bakat olip hajan Jerusalem kat ka Jinglait Sngi sabatan. Ang nagilapoy po gali kiyo ka kamera ka bandeng. Haka pagili siyang o Petrus, o Johannes, o Jacob, o Andrew, Philip, Thomas, Bartolomai, o Matthias, o Jacob, o Juan Alphaeus, o Simon Bashirham, o Judah, o Parao, Jacob. Sngap kadakhat kabakat sa kong kumno. Kong kini baro kilayay ne dakaway ka jingmot ha ka Jingduwai. Lembat ki kentay bat ka Mary ka kamil Jisu lembat ki para jong ude. Fi da pipuli ka ni ka Balang las dangya ka da ka Jingduwai. Kaim da ka Jingduwai. Umense makoy uyar haka Jaka Duwai haka prayer meeting. Ukremiar umense makoy da ka ni ka Balang haka por bangilong Jingiaseng he. Ukremiar umense makoy haka Jaka kabakibanget ki bunkam kay penbet kali kay penbet syuki kay penbet kremiar hangta
Men sim khot jong blei hier hagenige balang beningkong hage Jaka Jowai hage kamera ka bahaneng. Pipuli ni ka Bible kalap la yatho ang ni ba kilap ba la hajar ki breki kila ka bomat na pipuli nang ka ba ar na ka khot ka ba safu ar kong kilayay ne scam hage jingikai jingi apostle hage jingiasyllok hage ba kadi akpu but hage Jingduwai de. Nabi puligal nang Mawlai upitas mo Yohanes kidang let siya Jaka Jowai siya temple hagapor Jingduwai. Fikata ka nga ba ngayon ka nga balang nga beningkong. Kadai ka basdang na ka Jingduwai, kaya na ka Jingduwai, ka im na ka Jingduwai, ka shania ka Jingduwai, ka penmelian man Jowai, kaya lami ki banget baro man Jowai, Nabi pulil nang basaw, pilap apedeng jong ka Jing ka bayale kani ka lakem yu Petras, yu Yohanes, Nabi pulil na ka Bible kong, ka balang ka la dem diap man Jowai, bara bagila Jowai, lapen kinyo yu ka Jaka, haga bagila Jingiaseng, bat lapen Ikibaro do men sim khot kila kren ke Ktien U Blei dak jing shlur sudah. Fi nabi pet bahaya ni ke balang ke beningkong. Kadana prenga Jaka ke be. Kadana prenga jing sharpen shitom ben. And if you eat em bakani ke balang kale ayu kani ke balang ke khlemiot ya kedwai Jowai bet. Nadu ki apostle ki Nonglam ki dei ki Jowai. Hadu ki tu ki be put langru ki dei ki be Sohthri ki Jingduwai. But baro ki shim important lani ki shim hajrong ba ya ki Jingduwai. But piyu igini ka balang kalakilalong ka balang ka ba donbor tam hagini ki por hapreng jo ka jing shitom ka bajur o herod uklemla la pipuli ki way pat ki nong elam ka tu ka por pat chanero bat ki way pat ki ba pen shitom ya gani ka balang ki klemla yang ya ka balang ka jo Jesus Christ hagini ka por namar gani ka balang ka klemle limdat ka klem nyosting ya ka Jingduwai kilami ki brio ka bakraw da ka Jingduwai kalami ki jingikai Ktien U Blei kaba kraw kimi ki kamba kana ki jingja kana ki jinglaga bamot kana ki jingpai jing ki brio shibon namar gani ka balang ka don haga Jaka Jowai nakita ka daw ngayang kren na gani ka Jaka daga jing Sngi what hay jing shakri barit jang amenta laipo prasnem ngalayo ina do basdang ado mentag Sngi balada ka balang hi ka Jowai finyo ibet ka Ktien U Blei kan longalor jong ka Jingiaseng handrai ndahaba ka balang ka lendet bat kanyo ben lani nyosting ya ka Jingduwai hangta finyo I kan rung kenigan Nongshun jong ka jing mo ka jing ri tengan haki aka bat nishania haki waipat bat pinyo I hangta kan yo rung aka ka basneo bat ka bam poison shanuro nganda penshai fi gani Sngap ba finlap usaitan ngan keno usaitan ba usaitan barabor utiang ya Jingiaseng lani ga balang ga Jowai unum laban pensai ga to balang da ki unum la setia ye ga ban wan peni da ki ga bam day handrai udan ki trick ban pelong itu ke balang bahkan nyopen lani lendet ia ke Jingduwai fitip day
nda habakalaroi. Day nda habakatuka balang kalasuk. Day nda habakatuka balang kalaskam. Nda habakatuka balang kalaroi fitip jayu. Ngibon ki agenda bani kerana meeting. Ngila khampen bon ki committee banyak ke prayer meeting. Ngila khamshim important laning khamshim dan kam. Ya kejingnya peniat kam banyak ke bagi syong hakikat Sohthri. Nami jing apa kata ke balang ni persyang banyak batai. Dah ke klip beriau, dah ke jingnang beriau. Nang tada ki sami shibon ki an ki rukam. Banyak dai ke balang. Penmi dah ke wei ke kenja norms. Penmi sedeki wei pat ki kenja an. Ki kenja hukum. Ki ba an bo kendan. Hai ke ba an ya dai ke balang. Balai namar ngi perkhat bakatu ke balang kadai bakadai ban te ikan dagi jing peniat bat ni klempoi perkhat ba mla setia dagata kadon kam daga bor jong blei bakadai dagi Jingduwai bat hinyo nda hadien Sngap amongan pen vigane ba findup Sngap ngalayat ngala syukri ngalayo tadang akrenlet mengagsngi Finyo ingin sedang banyak bon kam segi Jingiaseng. Fi kandalaroi kandalaroi ke Balang. Finyo ikawai ndakalaroi kelas kem kelas biang nanang sedang ndakalaroi ke bon ke pisah. Ndakalami bon ke pisah kadang ke Jingiasyllok. Pagsi wat kini ke Balang ke beningkong nagalanang ke bahenrio ke Bible kong hagad khat ke beningkong kong hagad ke Sngi habalaman bon ke senran kalami ke jingkyrkhu nagi Jew Greek ke Hebrew nabakila khamle lendat ke reukan thai jongki hagad besam ke jing ai senai halag Sngi dalabon ke banget ke jing ai ru ke labon dalam bon ki bawan Jingiaseng kali dan tu ke Balang diki poejar diki polak lese. Finyu ika jingwan ke pisah kawan nak keleng. Bat hantan dalam ya peniat je ke pisah baro barongi hab ya peniat pisah. Bat ngan itu ipi ke jinglong beriu jingi kedai ndangi yo iya ke pisah ngi khamshim important ke pisah. Bat nang tade ngila ya bon kamang ta wat ki apostle Khubor ki hab agata ke jing syayale. Mi jing knyum mi jing hangne kami ke problem hangne hagini ke Balang ke beningkong. Namar bagani ke Balang galaroi ke jingmi ke pisa ke income ke treasury jong ke Balang gala sedang kraw sedang he bat nang tade la ya peniat la ya penbet hangto bat pinayo hangto pinyo hangto bawat ki brio ki badai ban shim ya ke kam ke bekentang bat kreditin ke jong blei bat pet ya ke ke badai bet bat ke jing Ktien U Blei kim dan porsho ki la lapmet ke pisa ke tingka bat ke sami se ke jing pen shoy ke baharu bat nang tade kasami sekejing penan kam baklawat ikut ke pisah bat hangta kasami kejing knyum kejing pra kejing kelumar kejing per jing bat kejing bamis tu jing bat hak itu ke Balang balai bitip ladapi wat tenrai ke ne baro adai bangin nyau sting bat ngile lendat ya ke bor jong ke Jingduwai bat ngan itu pi aingo U Blei ya ke Balang ke beningkong ke apostol hadian baka mi ini ke jing knyum namar kejing peniat pisah lingga Petras ringkat bagi apostol ki ongi gini ki Ktien nakad khat ke baar jong lanang ke benrio ki khat argut habagi la khat ki patba ki senran ki long kamlang ke bebit yang iban ino ya ke jingialap ki Ktien U Blei bat ban syakri ki met terdaung ke yang nang ne bangan ongi fi ni ke por pet ba baka ki Nongshun ya ke Balang
Walay mat baginuan nang ninatay na bara napo. Usay talon tap na gani. Kabangin le sting le lindet. Iya ka jingdan kam jong ka Jingduwai. Ujisu ulapan iya ka nuksa kabashisha. Baba udan na gani ka pertay. Uklam penut pari la dia bat ka jing piniat kam. Uklam penut pari la dia wat bat ki pat ba. Ula penut pari kambon la dia bat U Blei aga Jingduwai. Kani ka balang ka beningkong kalachan poy siya ka jing bakla. Hari ka lapno bakam day ban lindet iya ka Jingduwai bat iya ka jing Ktien U Blei. Day na kita ka daw nga kwa ngan piniyafi. Ba kini ki krep in lani ki yo rung pa ka balang kini ki Nongshun. Ganun dyan po ang kren sa ini ka poin ka beningkong. Hari siya ngan siyong ifi. Kat balai tungin kampenbon ki prayer meeting ban iya ki committee namar ni persang salp iya ki jing daki committee jingi kan poi ka nang ada ladang i salp iya ka jing daki khosiu hagi kejat jong trai bangi duai finyo i kandan ka babet ka berhenti kabaroi kaba itanat. Tangi ni pet sakaway dengan Nongshun. Kabayale ega balang bat kanik kajuja. Kabaar ka Nongshun kadai. Kajingle klet. Ia kajingalap. Ia ka gospel kajong Jesus Christ. Kajingle klet ia kajingalap kadai. Kajing kenria naka commission na nega jingpa kajong Jesus Christ syabun kiyo jimneng fitabam upanyang iga balang na nega pertay kakam ka bau Jesus bo iga balang kaday banya lap iga gospel Klembo ia ka balang bakandai ka organization ka banya longlang bat kiwe pat ki organization jang ni ka pertay banya pen I ayun ream kani ka balang ka ba U Blei ulabu kadai bet ba U Blei kwa ban pelong lyngba jang ni ka balang ban pen priang ia ka gospel bat lyngba ka balang ban peniar ia ka hima ka jong Blei hagani ka pertay Fiyo iya ki kam to ki apostle. Nadu basdang ki Jowai, but marsendap Jowai. Upeta su yang uyalap ke gospel. Layajar ki pergi ke laga bamat. Hadian penkia itu berko hapakmat jeng ke temple. Uyalap hang to sanajar ke laga bamat. Nabi pune syakman ki banget barokhat ki alap yo Jesu. But kaniga balang kala shimkia ya ka jingalap gospel ka jing job mensiam ka jingalap ya ka gospel ka jingalap ya ka brio bakin tip yo Jesus Christ ka jing snowbaha ka jo Blei ya ka balang revin lap kadang kaniga Nongshun bangile lindat ya ka jingalap tangi ya bon ki program finlap Nasa yo I gani gawai ngam keren persaan rai kenang begini syai bat bangin dup yo jing syai finlap kambon hi haki jingiaseng ndah baka balang kala roi ndah baka he ni persang dah kapan les kumno mio isu ki khmat syaga pertai las dang yo isi ki brio bro na po ngin le kumno ban pat igini ki brio ya ki samla ngin pelang na daki kenja entertainment Nakatagadaw ki sabon gitu ki anniversary ki celebration ki Sngi pangayu ki jing rakhi kay superlut ega pisai ke porang to ban entertain kenang baginom ja baginom poin juga pertai But nakila bon ki jing rakhi nakila bon na bon gini ki jing rakhi ki jing lut
ru kadai ka bakraw kamok ke expenditure hangto kamdai syo berit kedan baro menepet bah ke Shillong bet ni invest ya ke jingyo jingkot jongki bangai ya ke pisah baro hey haki ki bom day setia kat kum ke jing pa ke jong Jesus Christ ni invest ki bom the day setia kat kum ke plan ke jong play kani ke jing pelap mit penbon ke Jingiaseng, penbon ke jat program ke jat pat ngani tu ifi ni klem yalap yo Jesus Christ ni klem krani ke brio ke bam tip yo Jesus Christ bakin kelaka bamat ngim pelek jingmat ini ngi pelek jingmat beji balang lejang ni lek ke jat pat ngeduai menaga Sngi bo Blei un pensyai fi pet bayok kani ke Nongshun ke baar kita kata ke jinglek lendet, ia ke jingalap gospel, yo kerung kene, berpin yo ni divert ia ke jing Ri-Bhoi Blei, nak ke jing pa jo jisu ke jingalap, syaka ke jing syakri ke bangi pelet jingmat tang yaladi. Fitibam ngacai pulih ke Bible bonsin. Kamtam me gitu ke gospel ke jong Matius kelenong ke ba arpo pra kamut ke ba khadu lebih pulih nu khat ke ba khat pra ter hadu arpo u jisu shwabun ki shbeneng u ong ye gisenran la ay ke bor baro abneng ba kynduh nama kata ken tu kidalet no mapi tu pelong senran ye benrio baro Dapen baptis iki aga Ktien U Blei kupau kuon baru mensima kuon. Da hikai iki sepangi iki baro. Sngap awang ni Ktien hakmi nganlong rengkat bat pi. Haduk ke bawai ke pertai. Sngap angan ngan pensyai ke Ktien. Ketuk Ktien baong Jisu nda haba pialap nda haba pi pelong senran nda filet ban rai ke gospel keleng uang ni ke Ktien ngan long ringkat bat pi fikani ke baong ngan long ringkat gamut ke presence jong Blei kan donna ke tu ke Balang Khubor jong Blei kan trei tu ke Jaka u Blei un don bet kan imbet ke tu ke Balang nama Blei kadana pok ketak Ktien ke bau Blei uang hakmi ngan long ringkat bat pi haduk ke bawai ke pertai fi ndah abang imtre syuk ban yalap ndah abang yalapai ki khmat syaki weipat ki program ki pamya day kan kum ke jing ong jong Jisu ke jing don ringkat jong Blei ke kenria kum nun ringkat apa piklem le yalap lama wang hakmi ngalor ringkat bat pi lada pile yalap pi pelong senran yaki benreo baro hakmi ngalor ringkat bat pi kumnu kata ke jing don ringkat kata ke presence ke jong Blei hagan rukam gandan haba pile le pat ya gawai ke bau klempa bat hangta ke dengan Nongshun ban divert ya ke Balang siki weipat ki kam siki weipat ki jing don kam siki weipat ki priority kiba kta ya ke jing dei baru Blei pakai nak tergadau ngawan ra ini ke jing keren shwaman good news nem tungin yo ibau snem ubanuan ngin le bahai ke Jingduwai ngin kampele jingmat ke jingalap yo Jesus Christ Fim tip bau Jisu ang ladatang kau ega mensim kawan pai Sohthri kadang ke jing kemen habneng ki angel ki syat kemen fi ingingi kemen ki bamdai fi inga syukta kendiat ega ni Khubor ngila jandai tat ni Khubor Christmas hoi don ki bamle Christmas ngam penrem Herang ngile ege Christmas. Fitip ngile Christmas balai. Ngiyo ban yalap kambahayo Jesus Christ.
Ngi pelong ke jingialap ha Nongpoh, ngi pelong ke jingialap ha Boy Rembang, ngi pelong ke jingialap ha Sning, ngi pelong ke jingialap she kleng ni ke sor, ngi pelong ke jingialap ha Jaintia, ngi pelong ke jingialap ha mo kleng ni ke Jaka ke bengidan, ngi alap yo Jesus Christ ke dong gishnong, ngi alap ha ni ke Sngi Christmas, ngi leyu ngi pelut bat ke spa ke pau ke jingi kat badan ban pen penagleng ban kat ni ke brio, ha ki Sngi Christmas, naman ke brio ke bampat tip yo Jesus Christ. Ki wan lagi Sngi Christmas mangiyok banyalap yo Jesus Christ. Fila da ke jingle Christmas ngi ke kut tanga ke bangi shile decorations ke jingi ngi shi invest ke ke bomben toy but ngi shi pelut kai hagi cake ke jing bam hagi jing ram ke jing bed kham tam le poi sinan se ke ba khamlong real protei ke jing shat ke jing di ke jing boy ke ta ka pen Ktien U Blei. Nagatagadao nga kwang anong ifi tangin tip ya ganiga pa arba kandarung ganiga diga Nongshun bangi divert laningi paino shaki way pat ke jingle ki bamday bat ke jingialap gospel ke Jingduwai ka jong blekan kenria nagataga Balang plain clear kanami tangum tayo anong ifi pet ba yung kawan gato ka jing sngaw biang yung kawan gato ka jing sngaw biang bapilat ngau sup ngila tray beros kata bentang ngila roy nakataka daw kala biang yang ikan ne ya kai pangin na iksat ngila ya roy ngila ya bon hare pikrem pet pat ya ke jinglong jong ke pertai kum no kalong mentah Tiu play penroy ke Balang bangin lapan peniar ke himau play mdebo penroy ke Balang bangin poi hake komplasensi lane bangin long komplesen bangin jis ngobiang singo sok ketika Nongshun ladangi singo biang bat nda kawan ke mensim singo biang fitep kaleyu kenyo ben wadiki way kenyo poi ki wayru Ketaka ni ke besniu ke banga kwa mentagi Sngi mangan keren nang ne. Ketika Nongshun ketika jing kenria na ke jingialap gospel. Nama ke poi ke Jaka ke bangi sngopiang. Kawaingan syukuran ifi na mga numiyo por ngadal stang banyaw prominent hangne bat ke kwa ngan ong ifi ke ni ke klip mat fitup kawai ke Nongshun ke basyat rung apa ke Balang ketaka ni ke jing sngoker pang palat. Kitip kani kala dengan Nongshun hakari si Jaintia. Kitip kani kan Nongshun kabanwan ra ya ke jingiar hakabor hakajingla kanum fi U Blei na do sedang wat ya ke jingialong kawai. Ketu ke jing smoker pang palat fi nda filaroy fi smoker tang mangi bat Kiway kimlong. But pinyo nakarungan ni kajing smoker pang pinyo ngim tre wat ban le iki lana kami day bat ni pikin mau kam apostol nang masipo baka Balang ka kambon ke Jew baka Jew kim tre le sige gentle kat ado ba U Blei padu angel ke yung Cornelius bat na pipulil nang masipo ulet na kajing ito pau wat ho Petrus bat wo you Petrus piniap iki kimrat ke ba kensang piniap ba Petrus ong try ngam jubam ke besang bat piyo U Blei pak nang ito ban penjat ya kajing smoker pang no Petrus ban ulet sige gentle ulet sige yung jong Cornelius narung yung ning Cornelius ula alum sibon ke priyo pipilil nang basipaw uyalap yo Jesus Christ Petrus bat piyo kana kajing try ke jong Blei umen sima ko yu hier fi kajing na kat jong Blei kan hier bet lada filet banum smoker pang henry ban ra ya ke gospel sige priyo baro fiyo inda Petrus ulet sige gentle kebenaran ni Jerusalem sepuluh meping 6 dan porsyo hagalanong kabakatway ujan Syaben nagabalang U Petrus
Nama pinapulin lang bakat way dekat meningkong ngomne ki apostol bagi para banget ki baladana Judea ila yok sngau bagi gentle ru ila pediang ke Ktien U Blei bana bau Petrus lawan ki Jerusalem kita gi bana gajing share ki site beru gi dong mela let ki bri gi baklem share but mela bam dekat mat ki fingidan ni ga rukom perkhat ke Jew katap rungwan angi bari tang mengi tang para balang bai tang mengi para mengi bai ang akuangan ang ifia ni Khubor. Ujisu yap aga ding fna marway. Uyap na kabenta ka pop jong ka pertay barokaway. Ka beneng gaday na kabenta 5 billion ubamla nyaw. But ka plan jo blay gaday ba wayru jat no. Henry barok yan poy siya ka jingkalaga pamad. Ka Nongshun ka balay gaday. Kajing sngog pang, but Nongshun ga basaw. Sngap nga sngog benut mga pen ban kren jerong ni kani. Nongshun ga basaw ga bangayo I ga basnew kynduh ya ga balang hagi ni Sngi. Kaday kajing le lendet yaw mensim bakot Ktien U Blei. Nda habaga balang kam kren show siapang umensim bakot. Nda habaga balang ka khemwat show ya ka jingialam jong umensim bakot. Nda habaga balang ka klem Sngap hangan ang ifi ka klem sngau to show siapang ka jingtray jong umensim bakot. Nda ka balang Sngap ka klem yo isyo ya ki kaba ki jong umensim bakot. Ya ka Ktien U Blei ka balapen pau jong umensim bakot. Nda ka balang kam dansyo ka jing sngau to siapang umensim bakot. Ki banget ki balet Jingiaseng ang to ki negi bam tim umensim bakot. Ki Nongluom ki negi baklem yo priang yo umensim bakot. But umensim bakot uday tangban Jowai penuai. Ki sutip ki banget yo mensim bakot tanga kedua penuai. Kat bapin na puli ya ki kam juga apostol. Kanega balang kesdang daga jingiaroh jo mensim bakot. Layalap ya ka Ktien U Blei daga bor jo mensim bakot. Lale kamba daga jing pensle jo mensim bakot. Ki brio ki ya cheneng jerom ki yo sngau la say ginong tray daga sur jo mensim bakot. But they mensim bakot baro ka balang baro banget ki negi bayo pdiang mensim bakot. But hanta VOE baka balang ka beningkong kanega balang ka bakraw ka balaban yan persya wat ya ki bor jong sarkar ka par ki pamut man penjat ika namar kanega balang kadana po ka jingialam ka jong mensim bakot. Ngan bo ini ka point sajisian ka Nongshun ka bandrung ka balang ka day ka jing le lendet ya ka jing tray ka jong mensim bakot. Nda haba pimtip show siapang ka jing tray ka jong mensim bakot. Hagaba ngan ong bet nang ni hangne hagaba ki jing hikai Ktien U Blei kila Shillong bet tang daga jing start brio kala Shillong tang tradition kala Shillong tang rukom kamnan show Khubor jong jing pensle jong mensim bakot video hangta ka ba penmi nang tagaday ken mi ki brio ki bam donbor ken mi ka balang ka ba ki brio ki long kum ki riu pertay but pinsa ka balang kam dan ru bakan contribute siya ka hima ka Ktien U Blei namar ka bam day now mensim bakot kam dan jiya day baru Blei tagadaw nga keren ni ka jingikai ki Nongshun ya ka balang ka beningkong ka day ka jing lalanet ka Jingduwai ka baar ka day ka jing laban ong no ka jing lendet ya ka jingialap gospel ka balay ka day ka jing snow kerpang palat ka basaw ka mga krenang ni ka day ka jing yait lani ka jing le klet ka jing day bat umensim bakot Ktien U Blei. Tagadaw nadu mentay Sngi da fiyo sngau ni ka jingkren nga kwa bapin sedang banduai menpet lada fidegi Nongluom
Belipim yo I kan ni ngakirpat daga dok not chunga. Tungin yo I kan ni banginom lek klet ika Jingduwai. Nginom lek klet ika Jingiasyllok. Nginom Sngo batay tang mangi nginom Sngo kerpang palat. But nginom yait light now mensim Ktien U Blei. Ang anget ladang iyo ika ni jingikai. Ngindang yo I ka rikasi Jaintia jingi. Ka Balang ka jong try ka baula Sngi ni ka pertai. Ka buangan Sngi ni ka Balang. Ki kedap jong ka dujak kinom lai ka. Ay kata ka Ktien kan hiar. Daga bor sisisian. Naduk mata ka Sngi bat kan yang biang ka jing Ktien U Blei. Nanget ngindang yo I. Ia ka jing try ka bakraw ka jong Blei. Ladang im ailat igini Nongshun ki banga keren. Haringi ya agalanti ka jong Blei. Tangin nilai lang ngini Jowai bat nga agini ka por. Kupada ka dok nuot ka basngawo ime Blei nga yang ne ban ay shame ka buram kupa. Sngawo ime pa me pelai nga bangan ay gini ka jing hikai ka badon kam. Bada Blei nga na nget kin try jisu ba it. Bamen penlong ken try bagani ka jingiasyllok. Kapag ka kren man tayo Sngi na ka Ktien ka namlong na ka bor dyan haray na ka jing pensle bat na ka bor ka dyan man simakot. Try penkip biyang ka Jingduwai hapaw ki Balang ka try. Penkip biyang ka Jingiasyllok gospel ka try. Kabasisha. Penlong biyang ka banget bagin Sngoto bagiday nakamet ka dyan Jesus Christ. But ay ko pa baw man simakot unshim. Ya ka leadership ya ka Jingiasyllok mapagi Balang nga ni Sngi. Man ngini yo ibiang ya ka buram ka jame ha ka ri ka jingi. Try ki ay shime ka buram. Ay shime ka jingo bat ka jingiaroh. Ha ka kuteng ka daw Jesus Jingduwai. Amen bat. Amen. To blei kynduh fi kublei shimon. You